Бүгүнкү маегибиз ушул парламент жөнүндө болот, Мына мен 4 жолу жогорку советке депутат болдум да. Аған чейин 2 жолу шаардын депутаты, городской совет. Эми 4 жолу 2 жолу при Советский Союзда болуп калдым да. Экинчи жолу эгемендүүлүк болгондо. Эми Советтер сайын мурунканан кийин эгемендүү болгондо экөөнү мындай салыштырып көргөндө асман менен жердей. Мурун Советтер Союзу убагында маган жаккан жери. Анда бир гана киши көрсөтүп, бир округга бир. СКдан көрсөтчү, баягы райком, обкомдон кийин кеңешип отуруп, анан СКдан бир эле кишини көрсөтчү. Анда ал депутаттарды мен билгенден ушундай авторитетти, эл журтка эмгеги сиңген, атактуу кишилер. Анда бүт барлыгы болчу. Малчылардан тартып, мугалим, врачтар, сугатчы, сагынчы дегендин барлыгы. Барлыгы. Бирөөнү жасай берсинчи. Анда бир киши баягы азыркыдай мындай чатак жок, арызданмай жок, конкурент жок. Бир киши ушуну менен бич. Мына мен 2 жолу ушул Фрунзе жогору жакта Фрунзеде эле микрорайонунан 2 жолу шайландым. Экөөнү тең жалгыз. Анда хоч не хоч 90-95% мен өтчүбүз. Арыз арман жок. Анан парламентте отурганда бир жаккан жер. Анда тартип бар эле. Тартип бар эле. Уруксатсыз азыркыдай ордунан тура калып кыйкырмай, оозуна келгенди тантырамай, андай жок эле. Анда ошол только баягы председателдин уруксаты менен сүйлөшчү. Оозуна келгенди сүйлөй бериш эмес. Кокустан ушундай сүйлөп койсо, ал наказание болчу. Ушу тартип бар эле анда. Анан эме кийинки 2 жолу болгондо көрбөдүмбү? Легендарныйда да мен депутат болуп калбадымбы? Анан кийинки 2 эгемендүүлүк болгондо 2 жол болгондо ошондо көрдүм. Биринчи жол как-то тынч эле өттү. Экинчи жолу көрбөдүм. Экинчи жолу көргөндө мени менен 4 киши. Законодательный 9 киши. 13 киши бир жүрбөдүк. Вот ошондо көрдүм да. Ой, укмуш. Эми мен баягы өзүмдүн специалистиме карап, өзүм специализм ушунга чейин ыраазы болом да. Ушу 4 созуп да тең, бирөөнү да тең. Экинчи турга калбай, биринчи турда эле өтүп кетип аттым. Муну өтүп кетип аткан себебим эстен калгыс. Нерсени айтып берейин, баягы экинчи эгемендүүлүк болгондо өтө анда ачык каршы абдан кыйын өтпөдүбү? Анда төлөмөй, арак бермей, мал соймой, тозогу көп. Мына мен мактанып коеюн, ушул 4-төн акыры 2 эгемендүүлүктө бир тыйын расходчу болгон жок. Мен эсиме алганым ушул өзүмдүн специалистиме ыраазымын дегеним, Үлбой участка айылга, Ак Суу районунан болдум да мен. Ак Суу район, эми чоң район, бүт айылды кыдырып. Ошондо таң калдым. Встречага барганда, ошондо жок дегенде ар бир айылдан 3-4 киши чыгат да сүйлөп чыгат. Мен операция баланчы убакта мен операция, анын бар эсимде жок да. Мен операцияга кишилер чыгат. Ошолор суранат, ден соолуңар керек болсо, Мамбет Мамакеевичтин голос бергиле. Ошону менен биринчи турда эле өтүп кетип аттым да. Анан ошондо эсимен калгыс Вознесеновка село, азыр Босчук деп коет, анда райондун центри эле. Кийин Ак Сууга кошулуп кетпеди. Ушуган бардык, чоң клуб, эл ушунча көп чогулган экен, баягы 14-үбүз. Законодательный биз барыбыз турабыз. Законодательный известный Калыйнөр Үсенбаевдин генералы, Иманбаев, анан Исаков, жалаң ушундай зор кишилер да, 9 алар.
Menimenen törtü. Biri Tempi Oruzbayev деген, bұрын зам министр сельское хозяйство болған, кейін Исыкөлді обком, обл губернатор болған. Анан 87 Сельпоның председатель екен, мындай солидный жашылы жігіт, күн түн демей көзінен қарашқан албайды. Ошо биринчи күндөн байкаган белек сен ахалнирак бала экен. Анан төртүнчүсү бир аял, жаш эле аял экен, ал фермер. Фермермин дейт. Болгону 5 уyu бар экен. Бир букасы бар экен. Анан бир өгүзү бар экен. Анан жаңкы районун Селпонун председатели Өмүрбек деген жаш жигит экен. Мунун сүйлөгөнүнө калды. Анан баягы выступать эткенде эле буту менен көрсөт. Мен Бишфрунзеден Үлбой чоңдордун эшигин ыргыта тээп кирүүгө акым бар. Эмишин дегенде мен 2 высшее образование бар. Мен сурап калдым, кандай высшее образование? Кандай бүттүң эле десем, экономист и юрист. Экономист, юрист. Кандай бүттүң эле, эмне заочный, заочный жок, заочный дейт. Анан ошондон кичине мындай байкап калдым. Мен айттым, мындай мен ушул Министерство народной образования звонить этип, экспертный комиссия чакырып, сенин дипломуң менен башыңды текшертем. Соответствительно. Деп анан мындай сырын билип калдым. Анан баягы сүйлөгөндө мен айттым, пример кылып, аты жөнүн айтпай. Мен бизде, как врач катарында айттым, бизде бир жинди оорунун бир түрү бар. Бул мания величия деген. Ал азыр деле бар сүйлөп атканда. Бул оору менен доктурга кайрылбайт. Мун мания величия деген өзүнө ушундай зор көрөт, акылдуу, бүт барын эрешет, калган кишинин бары анын көзүнө чымын болуп көрүнөт. Деп ошону пример түшүнүптүр. Мен ошону пример кылып атам да. Анан бул сен телевизорго кат жазып жиберди. Мамбет агай мени жинди деп атат. Эми нахали болот экен, аялы келди мага, жаш эле келди, агай эми иниңизге берип койбойсузбу деп. Жок, мындай иниге бериш азыр эрте дедим. Анан кийин жаңкы аял 4 мени менен. Фермер. Фермермин деген. Бир күнү жаңкы бөрү башка баратабыз, кичине кар жаап койгон, салкыныраак эле. Машина барасам, жалгыз жөө бараттыр. Анан мен билбей эле токтотуп салып алдым. Анан көрүп калдым эле, таанышып, сурай баштадым, эмне өнөрүң бар? Эмне заслугуң бар элдин алдында десем, мен фермермин дейт. 5 уюм бар, 1 букам бар, 1 өгүзүм бар. Мени Ташбековго көрсөтүп атат дейт. Анан мен ар дайым мындайда тамашалай берем да. Ой айнем ушу салкын суук, ушу райондо кантип жөө кыдырып бүтөсүң мына. Андан көрө жаңкы букаңды үйрөтүп, ошону минип албайсыңбы? Ал келин багыш кийин айттыр, Мамбет агай мени букаңды үйрөтүп минип албайсыңбы деп айтты. Эми укмуш, ошо ачык сүйлөшүп баштадык. Анан болсо Серимкага келсек, эми ал район центри орус кыргыз аралаш айлеле толтура киши. Анан баягы 14-үбүз турабыз. Турсак бир сакалдуу солидный киши басып келип эле учурашууна мени кучактап эле өбүп калды. Мен тааныбайм. Мамбет мени тааныбай турасың деди. Кичине аксакал бүшүркөп турам дедим. Анан тияка киргенде ошондо таанышабыз. Бар эле мени карап калды, мени менен конкурент. Бул мурунда аярлап койгом, сүйлөшүп алганбы деп. Бүгүн дейт, тааныбайм деди. Тааныбайт экен, бүшүркөп турам дедим. Анан ушу кирип сүйлөгөндө сүйлөшөт. Эми азыр ошондо байкадым, ушу сүйлөгөн кишилер сакалдуу болсун, жаш болсун, азыр ораторлор көп. Ушунчалык укмуш сүйлөйт. Ошо кишинин сүйлөгөнү бир сөзү калтырбай бүт эсимде. Чыгып туруп айтты ошо 82-деги киши экен. Мен мурун актив, мына болуп жүрсө керек, сүйлөгөн сөзүнө караган. Айтты отургандарга. 15 жыл мурун деди.
Men şu Voзнесенівка eкен öz boz çıktı. Pриступ bolup. Çıdabay bir yere kapıp geldi, bir yerden Aksu alıp bardı. Aksu'dan qarap turib onu Karakolga jetkizdi. Karakoldan qarap turib onu sanabiyat çıkırıp turib, avtoritetli kişi eken, meni Pişbek'e, Frunze'ye jetkizdi. Frunze'ye şol Muhammed balamның koluna düştü, muşunun klinikası. Bu işi görüp turib, aksal şol ötümüzde taş bar eken ötüp barattır, operasiya jasaş gerek. Men sразу maqulmun dedim. Oşo gün operasiya jasap, mına 15 yıldan beri men yaşap жүрgönüm uşu olan emgegi dedi. Uşu olan emgegi ömür boyu bol Muhammed'ti meni unutpayım. Esimde dedi. Oşon için oturganlar. Har birizge densoğluk gerek. Densoğluk gerek bolsa uşul Muhammed balam için kalısabay etkile dedi. Anama birizime oturaldı onu derdi. Kalganlarına qarap turib, emi siler kalgan deputatlar kapa olbağıla dedi. Men şu yaşka çıkışça köyle öbürde şaylonu ötközdım dedi. Emi siler gelgende jakşılığı da veresinger dedi. Mavareki buluttu, boyaka jıldırıp berem dedi. Al bulut jılbayt, o şöyle oydan tuttu. Ukmuş söyledi de. Anandan keyin hem belgili bolup kaldı, bir top ayıldı kıdırganbız. Ya Temporuzbayıp, oşo meni menen alda çoğun bolup, iyinin götürüp жүрgön, çoğurak söylegen kişiler, anda aytmay, tembik ederdim. Emi gördüm, balacayını. Ötpey kalmay oldum. Gördün mü eldin barıla meni surap atışat. Vay, ötpey kal deyiş jamanatı bol, hazır el alıp koybaysın mı dedi. Çocuk mu ki men ötpey kalarım diye düşündüm, ayağına çeyin çıdayın dedi. Emi oldu. Oşon tüp men tan kalganım, birinci turda öyle. Bir kapek, bir botuk arak da vergin yok. Oşo gılat. Ağrı bir ayel düşün, oşol eldin sözü, oşoları jengdi o. Birinci turda öyle ötüp geliyor. Anan bir yakı deputat balık balıkta. Legendarına 370 peken bamurun tartip var. Kol götürüp, tegi olup, süyleş degen yok. Tartip barılanda men murunkudu şol Salamatlık Sakto komitetinde bir yol prezident bola kaldım. Oşonda şu bir sessiyaga süyleş üçün yarım yıl murun predipredayt etti. Balança sessiyada süyleşti. Yarım yıl dayarlanıp bitkönden, raykomdan, garkomdan, tıskadan tekşerip durup anana ruhsat versin. Anda lişniyim genede söz yıldırıcımız. Tartibi kat öyle. Anan keyinligim birinci gelgendeler. Tuş-tuşlarına kıykırıp atat, tuş-tuşlarına kıykırıp atat. Oğuzda gelgen süylep atat, surop berip atat. Bu yaka karan piyaka. Bamurun deputat bolup koyup, anın çeti yok. O evine olup ketti. Evine olup ketti. Dep tan kalıp oturdum da. Anan 3-4 yere mikrofon koyuptur. Hızı şu. Anan bir yolu az ötkenden keyin bayqap oturup, ana men çıkıp söyledim. Men kak medik katarında dedim. Spesialist katarında. Bu yolu men tan kalıp oturam. Ne degen deputatlar gelgenmiz. Men врачебный göz menen karaganda примерно 30% neyropsikiatrik расстройство менен gelgen deputatlar var eken dedim. Desem, anan ayttım, вообще бұл депутаттарды, министрлерді специальный медицинский комиссияны өткізіп тұрғанын шайлаш керек. Ошансем анан Бегиш деген bir жақсы депутат бар екен, түштікте іштеген, болбай әлі асылы білен сөйлей береді, түшінсе mesela. Oşol çağalı aytып, ya men 30% neyropsikiatrikсем, Muhammed ağay meni aytып atat deydi. Onda dedi şunday gülkü tamaşı жылдат. Ana men turup ayttım, ay Bekiş, men senin atı jörüңdü aytkan жоқпын ғой.
Uşu düşüngönüň rahmat. Oşensem Andas Karakayevич prezident gülüp atışıp ketdi. Anam ben senden dağı. Marbaycı pek jakşı bazı yazıçılar ötken yılı aytış bolup ketmedi mi? Uşulda deputatlar uşul çıktı. Uşul çıkıp durup Mabetovan pırap dedi. Biz yazıcılar 30 emez 50% cindimizde. Çok ülke. Anan uşunda el yokmuş. Anan uşunda keyin uşunda yankı Tekabay Ömürbek. Toz deputat bolup. Jaş arık bala. Mınday süylөгөндү çoğdurup. Mana uşul aktivni. Ses sura beret, süyleyt. Tınım yok da. Taňgalarlyk. Mınday tilide çoğdurup bolçu. Anan keyin ben bir turup dağı söyledim. Ömürbek dedim. Şu familyaň da okumuş eken Tekabayev dedi. Bit degen tekeni Çerkes deydi. Çerkes dep teken bit degen tekeni. Anan hem özüň jaş bala ekensiň, ayal aly ekensiň. Andan sen ayal aly zarıň doşaga çygarbaýsyň dedi. Hazırça gölkö. Mana oşondan kişine Ömürbek maňa kişine köp jakşı görmek sırda birdi. Anan keyin mana Allah şu bala başı var bala ekende. Oşentip oturup, oşentip. Al kança süyledi başında hiç kızbay. Keyin görüp 6-njy jolu deputat bas. Политический деятель bolup ketdi. Юрист, заслуженный юрист de oldu. Zakon, ustaptın barını uşul yazıp verdi. Uşu deyitil. Özü baş var tın bala kendi. Ana neyme, men aytarmış keyde 1 ayet, 10 ayet nomor ötpegeni key soň olup kedet. Uşu Tekabay oň olacak. Türmege de jatıp çıktı. Andan çıkkandan keyin dele bayakı murungudaýly teskeri süyleyip atmadı. Anan hem keyinçerek dağırdamı çıkmaya kaldı. Görse Germaniyaga pasol bulup jiberdip. Bul pasoldu men ilgertedeni bilem. Bayak çoňdor spesialny jiberişdi. Jadat bütetdi. Arız jadat süýleýdi, tınçlyk bermeyt. Oşon üçin eşala turaly dep, oşu pasol bolup jiberçiler. Hem bul Tekabayew bala eken. Hem bu dele 60'ta ötüp kaldy okşayt. Aşan menen al bir top iştep ketdi. Ana nemi oşol wagtda men baykaşymdy veya keyin jalaň çabandar, koyçu jılgıç oşol esimde kalgany Jallabattyk zor kişi eken murutum omday Vujonnuydyň murutunday okumuş. Çoybek degen aty da esimde familyasy. Oşol koyçu ekende. Oşol pomoşny men özümden bir jol piripde jakça aňdy bilejegmiş. Anan Talastan Akmat degen, anan Koçkordan, Gölden atakty Geroy çabandar. Oşol atayın bir öncüleri var verçan, Bilgiz Bey Suray degen. Hem ses var. Bıyıl kançadan beresimde. Bıyıl kançadan. Oşol aňdy bilejegim men. 185'ten beri bizgende. Çoybek onun ayağında oşonun barın bilip alıp çıgat süylep. Men bu yıl 187'den berim de. O yokmuş. Oşon paçti 100% egis soğuk kaldaşın. Hem hazır kança öttü, egemedim. Men bilbeyim, egis soğudu degen doğal ekme. Men ayılda toğandarman dele 15-20'dan koyu var. Hay koyunlar egis soğuk yok dedi. Hem okumuş. Şunday bolçu. Emi menim babamda. Oşol legendarny. Oşonda avtoritet deputatlıkты zor bolç. Sebebi sastap deputatlar. Barlığı çavan bala, suatçı bala, muallim, vraç bala, barlığı emgegi singen kişiler var. Abdan tandalıp gelip. Jöneli köçede jürgön kişini şaylaç emez. Anan giyin hazır görüp atmayız.
Hazır özüңөр görüp turasыңар, bir de profesör, bir de akademik, bir de vraç, bir de muallim yok. Hazır emne, hazır tok akşiri şeyt etip kalmadı. Anan жаңы депутat bolup oturganдар ömüründe el jurtka, Kırgız eline jakşılık iştep körgön emes. Emgegi siңip körgön emes. Anan em oşular dep. Yani barıp delip düşünüp turбай. Akşanın güçü menen. Akşanın güçü menen. Men bayam orun ilgeri keyin deputat bolmuş. Televizyon görüp turup kede çıdabayım da okup. Em oşular Kırgız eline bir tiyinçe jakşılık kılbay, anan televizyon süylep akıl aytkanda, janında şahit. Bir elge akıl aytış üçün, üret üçün özüң oşolsa, özüңde premier boluş керек. Anan eштеке билбей туруп, men депутат, единственный преимуществосы депутат. Депутаттын деп эле тантыра бергенде кишинин баары эле келиси эмес, баары эле түшүнүп турат. Ошон үчүн эми aman olsun deputatlar. Deputat barına çıdayt eкен. Çıdayt eken. Ama hazırkı deputatlar köp tele interesivayt etpey kalıp da gale jürüp atat ko, jürüp atat. Emi 2 yıl bolup baratat. Bu жаңы prezident turmuş жалпы укмушта эле жакшы эле келатат. Түшүнгөн киши укмуш эле. Ama şunu jakşılıkты bilgen, jakşılığın, jamançılığın. Anan baya gong kişilerle ve tezkeri süylep jıldıp atpayı. Ama buyursa alar dele düşünet ko dep oylap kaldım da. Ama bu ki Atambayev menen 2 jol deputat boldu. Bunu menen şempen dep görüşkön emes. Mambetova men almaz çıkmış, mamele jakşı ele. Anan ve prezident bolganda ele жаңкы Bakiyev'tin balasının gözünü jaktayım dep mana ошондон başladı. Televizyon 3 jol süyledi o. Ошондой bandit, çıkkınçı, sorguç, buzuku respublikanı jaylap ketken. Ошонун gözü maktadı dep. Ошондо emeni menen süйлөшкөн жок. Акаевдин кишиси деп айтат экен. Акаевди мен действительно жакшы көрөм, уважаю. Анан эми мына эрткечегин угуп калдым. Атамбаев чыгарыптыр. Вообще жакшы эле кылды. Жакшы эле кылды. Мен чыккандан кубанганым бул түрмө оңойт экен. Кээ бирөөнү оңойт экен. Өзүм бул телени угуп калдым. Президентке, камчы ташиевке рахмат айтады. Опе, мына. Жапаровты, теге садыр. Эмне деген тозақты көрсетпеді. Мына. Эми башына түшүптүр. Ушол азыр түшүнсө рахмат. Эми бул решенияга дейт, ден соолугу болсун. Мунун ден соолугун мен жакшы билем. Өзү бая дегенде президент болгондо айтып жиберген, мунун ден соолугун башка жагына буруп. Эми жакшы айыгып келсин, жакшы эле адам, мындан ары оңолуп президентке жардамчы болуп кетет го деген мен. Эми бая кишини тыңып алып, дале көнгөн адат мансапкор кишилер кээде оңолбойт. Эми аны көрө жатабыз. Мен эми республика бирден бир кары депутат анамдан барын аралашып көрүп калбадым ба? Азыр оңолчу замал келди. Анча-мынча эле тескери сүйлөгөн бузукулар калды. Ушулар оңолуп кетселе азыр оңолбой турган заман жок. Оңолуп кетебиз го деген. Эми парламентте мындай гладко өтөт деп да айтыш кыйын. Анын ичинде деле бар. Билимдүүсү бар, билими жогу бар, тескери сүйлөгөнү бар. Ар кандай бар. Ошентсе де мен ишибиз жүрүп атат. Аман болобу, главный тынччылык болсун. Эми мен деле баягы сакалдуу катарында кырсык деген көп болуп атпайбы? Мына Түркче эмне деген пендеге бербесин. Бечелерди кырып салбады, кырып салды. Ошон үчүн тиякта земли, биякта заманение кырсык көп эле болуп атат. Бул коронавирус деп канча кырды. Ошон үчүн ар бириз кичине ойлонсок, жашап жүргөндөр, Кудайга тобо, ушу кырсыктан тышкары кылса экен, бөөдө кырсык деген,
bu bayakı murundan tili yok jo. Bu çındık. Tili yok. Ana eşlik kıl albaydı. Oşonu oylanıp Kudaya tobu. Oşonu kıla gör. Böyle kırsıktan dışarı kıla gör deyip ançamça saznanyası var ki oşonu oylasa жақсы olur. Emi arğanday ekan. Arğanday bolup atat. Dağıla men oylayım Kuday var başkarat. Kuday talam emi bir tövle kırıp aldı. 2-3 yılın içinde. Жақсыla kırdı. Emi şunu meni toktap ketse oňalyp keterimiz. Oňalyp keterimiz. Ama bulalı şol.